Kata o kou whamalmalo atu e talamalo e whanua, lotu pe moe ako ka e atake hoko atu e tau porokalama koi au iloa ko e wawanga, ngahi wawanga pe ko ngahi teori fo ou, ia ko e hoko atu e tau tala noa i he mahu inga e lo sika, ki ano toi whaiki ki ange i ngahi whakaukau, pia me he tau whaafke a honi, ko profesa ina whatua kau, ta Galilei, ko e pure lahi ia o e University lo au. Ka o kou whapapatu ki e ngahele ko princess la atu fui peka ke ma i moa ako o ku amanake me hoko atu i Kempelani, pe ki he talawhikau lahi leo o tonga ke Australiani ke tistu i halangi nie pe mo api ko po wono pe he foki ki ngahi haa ki kautaki lotu pe he tonga ko toa peo mo ngahi tapa ke mo mea mai meai ka maa foki ka kaitupua e whonoani ki te whito ki matakari nana wara pe matakari talaku pe me sene ni mananga sene aia o ku iai a profesa kai whahina. Kai te uto e whaloloa ko whaamu ke taitali lei kai whahina ke tau porokalama pe nā mātala noa e tau porokalama whaosi ki to'o mea lalahi mai e anga ai hau ai losi kama ni maa furi o ngai whakaukau na kamata mai ake Aristotelo me kaukariki wa umai ki ahoni pe mai anga ngai wakai ki ai a kai whahina, kai te koe whalolo, kai whahina o taitani lei koe te tuku atu ki ke hoko atu mahalo. Mahalo au pito o e laftan. Ka kokore peke hu whanga he whakatapu koe ni ku ose au whaki me he porokalama. Kai a tāmu a ke tau whahatala noa peke whanki mea i ki peke tau ke tau ngā ue ki ai mo whakakaukau ki ai ki he anga koe tau pōtala noa koe ni he mahu inga mea koe ni ko mai ku lahi whoke tau pōtala noa he taimin lahi pia mo u e funga waka koe kehe o whetu taki ka au ia e whakaukau o ku toi tonu ke sayang e tau ngā ue ake e whahinga whetu taki koe ni aki e tau ilo ki he anga ko e tau tala no asiua ko me aia o ku atu ai mahu inga o maako ko ni ko me a ko ke losika ke tau ki lava pe o ki whaka ma opo mai e tau tala noa ke uhinga i he taimila o kai ke upehe au ko ne toki alu akolo sika pea toki uhinga o tala noa na lava pe o mau uhinga ai pe mo ia talanga mo he tau tala noa ki mua o kutike ke fotu e mala ia ko ni ka o ku hoko hono fokotu u ke hoko hono wahe i ko ke whaka mahu inga ai whama opo anga tala noa ai society mei mua ia ko whakaukau i e tangata ke. Pea o hoko ai mahu inga ai mala ai ako koe ni ki hono o ako kaku. Kau tau alo au ki he nā tau ostala noa ki ai tau lere mai he tau i wafi kua sio au mai ke senturi ua tolu. O ku alu petai mia mo e ongo i o ku ngā vai ai mea. Alu ai funga waka ia kehe o whai ai whetu utaki ki he langi lau. Kai alu whetu utaki a ke maulalo. Palo parema ulua ki he ku o kure ia he toko si e ngai funga waka koe ni. Pea ku nau whiri pe nau tolo mea koe ke alu ke kakai. Pea ka paurewa hei kai whai ha alu hanga tonu ia ke kakai ki nau ilo whahi ka mala e koe ni mo whaka maa opo nau tala noa. Te tau kei whaka ofa pe tau tau siua e laftani i he mea lahi I he ngahi mala e ako lahi. Pea koe kongai koe uhinga ia o ko mahu inga ia e lo au. Ke ki teke atu neongo koe whahinga mea au ki whainga taa pe ke tau tala noa. Ki ai hono whaka teknika re.
whakatautala noa peke he no ngahi whakaukau te whito, he tawhi mea i a mahino lahi au pito ki heanga ko e tautala noa. Ko e te toi whakaukau ia siwana tau nofo mai ai he polokalama pe ko e hange ko e lau ko e uhinga ia o ku mahu inga i ai e lo au i he ngā ue Aristotle he na e nofo taha tangata koe ni ki he tala noa a e society whakarea pe ko common discourse. Pe o ku hau e fo i puluia ko ia o kaike toe fu ho haa e kau mea ia ke society ka nau ho haa nau tau ke teknikare o alua e awha ia o e ngā ue koe ni ki ho whakateknikare pe i hene tuu pehe o ku mamao ene whakalakalaka ana ia pe mei he tala noa koe o society whakaluku fua o tau lawe koe o ku mahu inga ke tau nofo ai he pōtala noa ko no teke koe he lo au e whahinga malai ako koe ni Ari. Māwa ko ia pe siua koe ki tala whakatoka lere ia ke tau pōtala noa. Pea ne ongo ne tau tala noa histori, ke ono historia ne tuku au mai mo ngai whakaukau, te toi whakaukau lala. Ka kou tui mahalo e mau e whainga maari e he mea koe ni ke ta ki hulu i peha ki konga, whanki konga iki o e tau pōtala noa. O mau he polokalama koe ni ka tau kamakamata tupe ai oku koe eria koe malai a koe ne oku lahi au pito he taimin. Ka koe hape ki i mea koe te talawa o tala noa ki ai he ilo na a ta hunuki ha mahino i he whakaata mai ki he tau kakai. Koe mea e kou tau tala noa whakatonga ai. Ke ofa mai o ki hiki e tau tala doa ke maa o lungangi. Pea mei he whakawhere keu koe ai tūkunga o kuia he ahoni. Ka koe tau mua pe ia siu. Aloha pito, kai whahina, koe tala noa whaosna ta whahina e na maaria au pito e ta o hanga o mai ai ngahi whakakaukau lahi. Ki he tuu koe ni ai anga ai whiriuri waki mai a lo sika pe mo ene hao i ngahi a whakakaukau ke a mei koe kau tangata na nau whika. O whakawakaua mai pe a mohono ngahi liliu na e hao mei he lo sika mo whakamamafa i tau tala noa whenga ke uhinga lelei e tau tā noa i he uhinga nei whotu, ngai whonga nei whotu mai so la te si. O tau alueni o aluia o alu o mālohi ki e sai ni si mo e teknolosia he, nai au hanga hulu i te hei mai. Pea kou whaampe te ke to e hanga o siofi mai a fo i tawha aki ai i he hao ko ia. Pea moa to e konga pe ki he mamafa, hange ko ho tā noa ni nei. O kui kai te pehe ia ko te tokiako lo sika pepe a uhinga i te tānoa. O ku malawa ke uhinga pe te tānoa o te kai ke te ako lo sika. Ka koe uhi, koe ngahi whaunga ta pauna e omi ke le hanga hulu mau pe e tau tānoa e lo sika. Ki tau kamata he pe ku le hanga puke mai ki tau tōru he. Ka kou tui mahalo ka te utuko atu pe e kai whahina. E koutui te ke sio mai pe ke ngahi mea na ta maari api te ta hau he ta program whaosi. Mo ngahi mea i e ngahi mea koni koutu e lawe atu ai. Ange ko ho lau ka ta whamamafa pea fo i taha pe ua he ahoni o toi ki whaloloto hifo. E ao ngalahi api toki o tau kai. Nga kai whakafoki atu. Siwa ta ot pe haki whatata. Koe mea koe te ta no kai ahoni mahalo koe. Koe mea o ku ui he tāla ngā koe au whakatuku Pe koe conclusion o ku whakatonga i ngā ue aki pe e au ia e conclusion i he ke ofi wawe au pita bahi no ka koe rea whakatonga whakapapau i ki ai koe au whakatuku. Pe tau pe he rewa ke tau tala noa ke he mea koe au whakatuku
ka pau te ke kumi he tiksinari si ua ko e ao whangatuku ko e ola ia o e fo i a kiumeni. Mari. O tālanga ko e hau ko e tālanga pe mau ao whangatuku. O kuki i kehe ai uhinga ia ai lo sika ki he ao whangatuku. O kutu umai ai lo sika ia hage u tau kamata tau tolu me he tālanga e toki hau ki he ao whangatuku. O kutu rewa uhinga ai lo sika ke tau kamata me he ao whangatuku pe tau whau ai tālanga. Koe hae mea o kuke loto koe o kuke wheinga ki ai pe koe mea o kuke pe koe ao whangatuku o ke whie mau. Ka pau te tau oat pe siwa whakatāta. Ka pau koe ao whangatuku o pehe koe pure te mokalati koe pure le lei tahai ai mamani. Ku ngā ue aki whakaporikare. Ka pau koe ao whangatuku hoi whakaukau i au tau alu ke tau ao whangatuku ki ai. Pe koe ngā ue koe alosi ka kua pau ke kumi ha pou ki he fo i ao whangatuku ko ke whie mau. Ka pau e pehe, tau pehe koe kumi koe pou ke ai pe tau tala noa rewa pehe. Koe tau tala noa ni he founga koe a Aristotle sosi. Pe tau pehe rewa. Koe pure koe a tokolahi. Koe pure sai tahaia i mamani. He koe e whakaukau pehe. Koe ngahi whanua ke pure i he tokolahi, e kakai. He koe whui whakarea pia taha pure koe a kakai. Pea kapau tau pehe koe pure koe a tokolahi, koe pure re rei tahai. Koe whui i pou whika ulua kia. Koe pou whika ua o whatatau ke mea Aristotle, e pehe rewa. Koe te mokalati, koe pure ia a tokolahi. Ko ia ai, koe whoi, te tau maure vai tau au whangatuku. Ko ia ai. Io, ko ia ai he koe whoi au whangatuku koe na tau whie mau, na tau mua ke tau. Ko ia ai, koe te mokalati, koe pure re rei tahai mamani. O pehe. Pea osko apa te tau alu rewa whakamau, koe pure ai tokolahi. Koe pure re rei tahai mamani. Tau si ope ke whoi polpo si o koe asio. Koe whehui koe oku hoko. Oku moone whoi polpo si o koe ni pe oku ikai. Ka pau koe oku moone, he kai ke mau ha whakatātā ia, na i kai ke ngā au e whoi mea koe ni. Ka pau rewa te tau whakahoa ke ai whewhe rewa, ai ngahi pure whakatu ia, na e mau ai ngahi kuonga koula o ngahi civilise lalahi. He koe ngahi kuonga, koe whoi, ilo koe whoi mea koe asiua. Oku mau ai e whoi pou ia koe pehe, koe pure koe a tokolahi, koe pure lelei tahaia. Oku mau ia ai. Ai oku malawa ia ke loi. Maina? Mari. Tau hoko hifo ki he ua. Koe te mokalati koe pure a tokolahi. Oku fuwhai ngata ke tau ai tau tolu pe koe pure a tokolahi i he whounga whe. He ku oseange mea ia ka ko pure pe toko si ia. Aia ko toi foi mea ko ia, foi pou ko ia. E toi malawa peke loi mo ia. Pea koe anga koe ne tuu, u tau maa fo ke tau au whangatuku koe. Ka kui kai ke sai e ongo pou ia ki ai. He kulawa ke whehu ia o kuna loi pe kuna mooni. Ka kulahi age o kurosi mao e ngahi whakamatala ia o kuloi. Ai ngahi whakamooni o kuloi. Ko ia ai. Ko pou o kuloi whakato oste ke alu me loi o maa fo i loi e taha pa ke whaka amu ke mooni ho au whakatuku. O koe ke pehe me a ia. Koe lao ia whahiga me a koe nei whotu e Aristotle. Ka mooni e ai pou,
Pia mo oni po fato osi. Ta e malawa ke loi ho a whakatuku au. Kau tawal tato o mai o fo ipo o ku loi lo ua. Ko ia he ka ke lawa re mama o mo oni tau fo ia whangatuku o tau to. Ko ki whakatata pe ia si ua ke tau whakakau ki ai. He koe whakamahino atu koe tau tala noa koe ni i he malu o e whaunga na e whau koe e Aristotle. Pea ku uhinga re vai ai pehe koe e Aristotle. Aonga ke ai fotutu ha whainga mea ke aonga ke tau lawa whakamau ai tala noa ai society. Neong o ku iai ai fotu mai i whakaukau pa malanga i koe mooni e ni koe temo kalati koe purelelei ka haia o ku mau. O koe ke ha pou ia ki ai siua. Hei kai o ku whaingata a ke mau e koe ha fo i pou. Ke whakamooni ki he au whangatuku koe ni. Pahene pehere wa siua o koe ke tāria e Aristotle whaingata la no pehe. He ko hau ko tuhu i mai hawa whangatuku. Pake ki whakaukau si i pe. Pe e mau koa pou ke fo i au whangatuku ko ia pe kai. O kui kai ke ulaki hau koe mo whakaamu ke ko pou mooni e. Pea ko ia e mooni e. O kai ke pehe ai whakaukau ai losika. Uhinga losika e koe hae mea o koe whainga ki ai. Koe hae au whangatuku koe whainga. Rak whakatuku ia. Pea ke si o rewa me ai. Pea koe hau no ngai whonga ane whakaiti ki te tau tok tā noa koe no wha teknikare o tālanga. Ka koe tau o atu pe tau tolo fui tālanga koe ni he ku ilo he tako toa he koe fui mea nai kailanga ki he tau politiki tonga. Ka koe fui aki weni o whaka ofa he ku hala, o ku loi. Ai fui aki weni koe. He koe mea koe na tau lere mai koe tau pehe o ku mo oni fui. Pea ku mau e fui aki meni le reiki ai. E whaka ofa ate fui aki meni. Koe fui au whangatuku. Aia koe ku ki hu atu e kai whahina. Whaofof. Aia koe nea ku mahina mai mea te au ia me o tawa noa he fui whakatata koe ni. O ku tau whaatari pe tau tauria ha fo i au whangatuku. O ku tuku mai e hataha koe ngā koe ne ongo maari e pe koe toko taha koe ia o ku manakoa pe koe ha. Ka koe lahi taha ia. O kake tau sine e tau tōluia ai ngāhi tālanga koe ke mauai fo i au whangatuku. E ke sio koe koe Mooni au pito. hange koe whakatata koe koe pehe. Koe temo kawati koe whunga pule lelei taha ia. Iyo. Ko foi se tesia ko ia ko tari fa mamani lai pe ko tari a fuka kai to ko lai pe ko nau mui ki ai. Aia ko tau pe he ko mui ta e fehu ia ta e sivi ai fo ia fa tuku e o ku mo oni pe ka. Aia ko mea ko fatonga ai ta ko lahi ta e tau tala noa o tau tala noa ta e fa mo oni pe. Pe ku tonu foi fa ia ko ia pe kai. Iyo he koe tala noa ni ko o whai he kau politikare. Koe mea koe tala no mo loko tala noa ta e whakamooni iha foi mea taha. Mari. Pea o kui kai ke toi o atu ai society o whakamau i whakalerei. O ku tau wat pe tau tol mo tau loto e tau whia koe uhinga ko haki mea nai asi o ne. Ka koe tau nofo ko analaisio ai fo i aki meni ko ia. O ku hua lela mai pe ne loi ana me he kamata. He kwange ko ni koe kulau. Ko mau pe koe ha whakatātā e taha. O whepaki mo fo i mea fo i pou ko kuke lau. O si hala ia. O le o si ia. O ne o si ia. He teke whaarau mai koe. Ai kuonga koula koe e ngā siula i seo mamani. O koe ke ase te mokalati i ai.
Age ko peri ko I kalisi. Ko ha tu I sing I siaina. Ko ha tu I fe I pesia. Pa ngai mea o ku te ka o ku tau toki alu ene taimini ke whakamā opo mai he nai fu mā o lunga ilo I he taimi ko ia. Ka te ke lawa kai whakahina ke tala noa mai a nge. Aia, koe hana uhinga oku mana koa pa tauhanga tāri ai ha uwhakaukau pehe pako ha ua whanga tuku hange koe whakarea. Koe temo ka lati koe pule I ka haia. Kai osi hange, koe kohono, o mai kohono poupou ui mo no whakaukau whakatālanga I, oku I kai tonu. Ka aku tau tāri pe tau tō pe, aku lahi au tite ngahi whakakaukau pe koe ngahi au whangatuku. Ka koe ku whehui koe hae uhinga, koe uhinga ne koe ke tau lava o whaka uhinga lelei, pe koe kai ke tau lava mahino lelei, uhinga whalosi ka he tā noa koe ne Aristotelo. Koe uhinga siua. He kunau o mai e nau tolu mea mehi entertainment. Okay. He koe hanga noa koe kakai o mau he entertainment. Hange koe ngā au I loma, kunau entertain e kakai he o ato tauhere tā he creators mo e whainga mea pehe. Pea koe mālohi koe iwi koe entertainment. Ke whakahanga kehe kakai meiha mea. Oku mālohi au pitu. Pea ku o mai rewa he kakai a koe ni, o hoko e nā wao whangatuku loi a nā tolu koe fo entertainment ke kakai. Ka pau te ke sio ki he TV e siua, he taimi, le ti o mo hafu. O koe ke nā toi nofo toa mea kehe, koe nā nofo pe nā toi entertainment. Ke ai pe ai whakakaukau, whakahua te u whakakaukau kotoa, ke palatable ke kakai. Ke tari he kakai, oua te nau he koho alu koe ke entertainment, ko tari pe ko si ho hala ko analyze so, ha foi whaiwa pe koe. Ko ai pe koe pe ku maari, uhinga ku maari ai. O ku pe he tofu pe hono ai koe ne kakai. O koe ke nau to tokanga nau to luia, ke sivi he kakai ha mea. O ku nau o mai pe nā tolo whahinga whakaukau whakapolitiki, ko entertainment. Ka koe entertainment siwa, I koe category kehe ia, ke he emotion koe tangata e aluia ke he aati. Ka koe mea ia o mai o ngā ue, I he ko e te lia tu peha fo iau whakatuku whapolitikare. Ongo maari. Hapo I he kakai hange kou nau sio whaiva. Sio concept. He koe osi peho no maari, e kua tō mai pēr osi peho maari e au, pake alu koe, kari ia he, ai fo I whakaukau. O koe ke fu ho haa koe ki ai. E kai whahina ka taki. Ngahi taini koe tau pehe. Tau pehe pe hange koe riukawa koe a Amerika. I ono whapopula e Britania. Aia pia nau riukawa I foki, I foki mō meniti pe koe foki kuonga koe ia, o nau tala koe temo ka lati a pure e reite nau alu ki ai. Te tau lawa o whamatala I whewhe a fui tala noa koe ni I a whainga tuunga situation pehe. Na toki wha te mokalati ai whaunga pure ki mui siua. He osi ai riu. Koe foi ngā we ia, na malanga ia, ko tau whehia ki he pure whakarewerewa koe e hatu I. Koe mene malanga ia koe foi ngā we. Toki osi ko ia pa nau whakaukau rewa, pe pure I whewhe koe nko nau mālohi e tau. E pure I whewhe rewa Amerika. Nau toki whakaukau ia ko whau ai ko hono ko nisu. Toki whakahu mai ai, ia. Pea koe mea maari e siu ke tau whakatonga. Koe kakaina nau whae luaki ngā au e koe ke. O koe ko kakai noa ia. O koe ko kakai noa ia. Ka pata au suga historia kakai ni kau tam sayanisi. Koe kau tam ma filosefa. Nai kai ke o atu ha kei ia o kauai. O hange koe ngahi whakapolitiki koe no whai koe taimi. Koe mea ia siu ke tau tala, ke tau siu hono ke
pe toki hau rewa e kakai ko ia whamatoa to e nau whau e nau tolo mea. Ai e fo i konistu no. Pa nau lere mai. Alo atu rewa e kau entertaina ia o mau. Okay. Alo atu nau tolo ke mo entertainment o mai ia whakahu mai o ae ke ngai whakaukau ko teu ke whiri. Pe koe no molo i he aho ni. Ko lantu pēo rea maari e o koe ke tala he kakau ke palomes ko o tō po ki loto. O koe ke koe ke hao fo i palomes e te ki whai. He kono uhinga o ko kehe ai rea ha koe tau rea whakatono. Kehe rea he hake pa kehe rea hi. Ka koe a ngai ia oi ngai mea kono whakahoko ia oi mea koe entertainment o ko. Ma ua tu kohe kau politika reo ngā au e ake taimini koe lahi o asi, pe koe lahi o rea, pe koe rea whieta, pe koe whakawhepaki ko o rea. Kai alu e au ke taimi. Ka pao o ware ko tui e kakai ka koe pa kai alu taki. E whewhe rewa e kakai e whakawhepaki ka koe. Koe ha rewa ho mea o ku whaiki ai. He koe uhinga. He nā ke alu pē koe ma fo i mea koe entertainment. Nā kai ke alu koe mo hakakano o ku mā opo. Ki ai. Ke lawa whakahoko pa ke lawa whakamau kai. Ka pāte tau sio ke mea hoko i tō ngā sio. Talo hao e whakaukau te mo kalati. Mo tau tamatei e tau ngā ue. Ai? Ko i ngā ue koe mate ia. A te whi ngāo koe mate ia. A te whi ngāo koe tamte ia. Hau ke tapa o whatata. Hau ke roi o tonga tamte ia. Ko ngāo e kotoa pēna e maua e tau paanga muri. Tau tamate. Ko ngāo e koe ke whatau passporti. Hange pēnia ku malanga i entertaining ai fo i malanga koe. Ko tonga pēna e whakatau passport. Hono malanga i. O ku kei whakatau passport kātoa pe u whonua au ke ahon. Ka koe haa ko tau ta ofia e tau tolo he fo i whea ala ke ta. Ko tau fulahi e tau whie mau paanga he tau masiwa. O more e tau paanga. Kai ke tau whakau kau tau toko fo i ngā ue. O ku whai he whonua kotoa ko nau halanga paanga aia. Ko Australiane ui whai pētai min, ko mau pēha taha miliona ko ato ho sitseni au. Kai o mai ho taha miliona o University Australiane he tau nima. Ko e ngahi mea, o ku whai he ngahi whonua. Ka nā e malanga i e fo i mea, i he whonga entertainment i pē whakawhaiwa, ke pē he hange ko tonga pē ia nā ne whakatau e ne passport. O koe koe mo oni e fo i mea e koe ia. Kau tau ke hao pe ma fo i loi ko ia siua o au mai ke ahoni. Kata ki whoki mai kai whahina ki e fo i au whangatuku kona ta kamata aki ko whemau ke uto e hao ki ai Ai a koe te mokalati e whonga pule rei taha. Pea ko whialawe atu ko ngana ke tala mai. Oku kau ko tala noa ko ni kau lakanga omi fo ya fanga tuku. Aia e malawa ke tau o mai e fo I whakakau kau tau pe ko fo popo uruaki pe ko popo wa ki he ke tau sio ki ai pa tau toki au me ai ke a whanga tuku. E ko yanga ni ko no tala noa ai o whakaukau whalo sika silo chisim ko ni ko pau ke tau siofe a whangatuku ke tau tok alu whaholo mui ai ki e popo uloaki mo e popo ua pe ko ongo premises o introduction ni he conclusion ni a whangatuku. Mahape pe mahinga. Ko mea siu o ku kehe ai ko lo sika e na ulave ki ai ka pau te ke alu ko kumi ai dictionary. O ku hinga kehe ko e conclusion ko e a whangatuku ia o argument. Aina? O ku tala mai he dictionary ko e uhinga ko e lo sika ia. Ko e conclusion ko e mea ia o ke whakaamu ke mau. Oh, okay.
Okay. Ko uhi ngai o mai ai fotu. Pa ke alu le vasi o ke pe mau ha fo i pou ki ai. Ia, Eh? ia. O alu le fa wai fo i tālanga. Pe ka pau e mo one fo i pou o ke mau. E ua. Mo oni mo fo i pou hono hoko ne hoko e pou ulua ki ke au whangatuku. Ua pau ke mo oni mo e au whangatuku. Eh? Pe ka pau le va ku loie o fo i pou koe. O tae malawai ke mau e koe au whangatuku o mo oni. Neongo ho o loto ki ai. Eh? Ka ostala mai he mea fuaia oua. Te ke tāri ke pehe atu o koe ke ngā ue. O koe ke mālohi fo i pou ia koe o ke mau. Ke fo iau whakatuko ke whakaamu ki ai. Eh? Ka koe foi whakaamu ia, koe foi mea te whakaamu koe, koe foi te whakaukau o whai kei tau mua. Iyo, o koe mai a whotu koe au whakatuko ia. Eh? Pa ke toki alu ewa sivi i ho pou, pe koe piri misi, pe koe ha, ngai sisim pou, pe koe ha, koe no sivi i e. Koe pehe koe pure atoko lahi, koe pure lelei tahai. Maina? Sivi ange ia, i kai, o sukamoni i mai a historia au kuloi. He kuia e kuonga kou lai au ngā civilise la lahi, koe pure whakatu ia, nai pure whakatu ia. Aia o kuia i pe pure whakatu ia nai whaka ofa mo lau loa taha e tau. Hanga tivelo pe foni. Aina? Ko ne mau pe fo i whakamooni ko ia. Kulo i lewa fo i me aia. Pea take toi aluhi fo ko. Ko pure te mukalati, ko pure ai toko lahi. Ko eke. O kuia mea pehe. Pe kuke tala no mau pe koe. Ke te mukalati koe pure ai whaahinga tokosi. Te tau pe koe pure ai toko lahi ho, ala to whiri mai, pe a osikua pa alo kau me aia wharearea, pe nau tō furihe, nau tōlo e pare mia, o kai ke pure koe ki ai. Koe ngai whakatātai o ko watu, ke mahino o ku loie fo i mea koe, ai fo i au whakatuku, tau whakaamu ke mau. Ka kuhange ko ho lau siwa. O mai ia ko entertainment maari e. Tuku i mai. Hapo ia e kakai foke usai. Kakai ke nau nofo nau tolo fehui. Pe ku ia i koha pou ke fo i tua whakatuku koe ni pe kai. Pe oku mo oni pe oku loi e ngai pou o ko mai ki ai. Ko e ngai whanki mea whaingo fua siwa ke tau. Hanga o sivi i aki ka koe tau mahu inga ia i ata mai e tangata koe ni ko Aristotle. I he tau e uafe ku o si. He na e concern koe mea koe na e hohaa kia i he tau e uafe ku o si. He ka mata malanga i mai e temo kalati karisi. O ku kei hohaa pe ki ai o au ke ahon. Koe lahi koe loi he taimi koe asiua. O ku toi lahi ange loi he ahon. Koe mea ia na e toho e tokanga koe de Aristotle. Ke whinga i mai e mea ke mata mai ki mani e tau sio ki ha tala noa ha taha. Na ia ho taha noa ke anga koe state ka si e taha na ke lapa ki ai. Ka pau na ke tuuha tefto i niu. O malanga i aha fo i mea. Pea wate kau me ai o whawhipako o malanga pa ke hau koe ki se na tu ki he whakataha koe a kolo o tala mai na ke tuu koe he lalo mang. O ke osi loi pe koe pa ko tua au o ku tāpe a tolu maka. Ka koe e anga pe he siwa. Ka i whae tau tea kau loi ia he taimi ko ia. Ko taimi nia o koe ke toi lava tau tea kau loi. Koe no molo ia. Aia koe tau wakai e kai whahina. Ka pauna e lahi pe loi he kuonga Aristotolo. Nga nau whenga ai ki whaka ofi e tala noa ki tala noa uhinga pe mo oni pe maarie pe kai ke wha a tau kawe loi mo tala noa loi. Ia ahoni hange ko whamatala.
Tau paloparema tu tau tolu, tau tānoa he politiki atonga mo demokrati, koe tala noa loi ia mo whakauhinga ta e wakai e a whangatuku o ko hange te hanga mahini. Tau hau ki ASEAN, tau au ki Amerika he. Aia e malawa ke tau pehe ko e tau wanga mahini a e tau tala noa loi pe a tau tolu ia. Ko society ia o ku ikai ke anga ia ke tala noa mo oni ko ene malawa ana mo ui mo ngā we i e tala noa he kutu ia te kakai e fui whakaukau loi mui ia te kakai ke ki sias koe ke ki lotu koe ta koe ukai ke mo oni ia mui atu ke tui whapolitikare aia koe tau mo ui tau 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 mui noa ia pe tau tau ke ngā i whakaukau o kai pe ke siri ia o kuiai si ua ai me ka pange koe ni koe whakatata ka pau ko loi katoa lahiange loi i he mooni ka oho ware pe mo ase haki moone taha koe wave atu e māma tau pepe ko fufuka po u o ku tutu i haki fo i te elango ki ai oku ngā māma hoko ka pasa taimeni i hoko oku pehe ana tūla ia oku ngā ue society oku iai pe kai ke vare katoa society oku iai pe tā maia e kehe ene whakaukauan pe hau ia o mai ko me mai pe ai māma ko ia ia kone asi mai pe ki māma ko ia oku une lawa ia me alahi oku sio ai taulawa sio oku e ki mama oku e ki whakaukau lere ka oku ikai ke moonia ko toloto a society ia hafu umea oku whakapo uri kotoa oku iai pe ai whakakaukau ia he koe atamai ko na tūla ia atamai e tangatasi sosiu o tau kehe whakaatamai whakatau kei pia neon koe hano kapasia e whakaukau ke enau entertain a society o ku kehe e iai pe tamaia e hau e mo foi atamai o ku kehe he koe foi mo oni whaka society o ku tau whawhalala peki ai ka koe ho haa koe so hange koe ni lotonga koe lere koe politiki mo tano uhuma Aristotle mo whakakaukau ke tau oha masivi e tala noa he kulo ke maua tau ki whakafuofua ke kautala noa mo o ni kautala noa lo i he koe politiki koe whainga tāmaki koe politiki he taimi ko ia nau ke degree pe ko hono lahi mo taimini ka koe fo i palo pare matatau pe siu na tokanga ke Aristotle. Ko mea koe palo parema ko taua o ke he taimini. Nai kai ke toi whakakau la fe ai polokalama sivi ia koe ne tala noa i he polokalama whakaako. Na tu wai pe ia koe maa pe ia specialize. Ilo whakapatonu ai kakai au tokosi. Kaku more ia me he polokalama ako pe ku kai rewa ke lahi hono ke hoko ia koha mea ke mahu inga ke he taha ako he taimini. Lere mai senture fiha ne ako koe ke toi hoko ia ko ngahi mea mahu inga. Kau toi kovia ke ne hau ana o alu ke teknikare he kuhe au pito ia o toi mawahe age ia pia mei he tala noa ko e kakai. He koe ne he ana ko ke he ana ko ke teknikare ka e toki loi fai te riha kau loi Koe whai mea ko tokanga tuki ai e kai whahina Iyo koe ulo aki whai mua hatala noa ke pehe koe koe kuonga nai whakapo uri Iyo aia e malawa ke tau pehe koe kuonga whakapo uri koe kuonga ia na e tātai taha ke mau hatala noa mo oni ai. Me koa whakauhinga mo oni. Sai, koe foi poine e taha ko whetuku atu ke whai mai kia hao whakamahino. Koe poine taha,
Koe tau alu koe ni koe ke alu ai lo si ka ai hange koe whakatala noa ko ke whai mai ko alu a nofo he sai ni si mo i teknolosia. O ku ke i toe maha lo si ka ki he tala noa ai tangata pe ku tau hange pe tau tau koe whai kuonga whapo uri koe na kai ke whai a tala noa uhinga. He ka pau ko ia koe tau wakai atu he koe tala noa loi. Wakai atu he koe tala noa loi. Koe mea peu tau ilo tai mino ku maau koe tala noa i he mea he teknolosia mo mea he sa enisi o ku hike lo si ka ia ke. Kai whai mai mua o tala noa ki ai kai whaahina. Koe whoi tāna siu ka pau ko tau pehe koe tāri ke he mea koe uruaki. Iyo. Ai pehe ko tau tō mai tau tolu e whakapo uri ia o hau ia. Pea tau pehe tau tō koe kuonga koe ai whakapo uri. Nai whakapo uri ange he whakapo uri koe na utau iai. Ko tau tolu pe ia o tala noa pehe. O whakahoa holo e tau whakapo uri ke whakapo uri ai ngahi kuonga ia koe. Ko foi mea pea tau tō, ko foi ao whangatuku pea tau tō si ua. Hei kai mau, hei kai ke mau a pou ia ki ai. Mare, iya. Ki ho pehe koe, ko loi enu, ko whakapo uri. Ai nā tō whakapo uri ang kuonga e koe. Ke whakapo uri e kuonga koe na hao tangata e koe ni o tala mai. Ke o mai mea siwi ke tokoni ke o mou tala noa. Ke mau hano mo oni, koe ke foi maa mai a siwa. Na o mai o lere mai la o li aki he tau e ua afe ka ke whai kaha tokanga. Toi hao o mai. Ia ko kuhinga aini ke kuonga koe hange koe. Koe kuonga koe Dark Ages pehe koe kuonga koe ni i e konga i medieval na nau pehe koe kuonga e whakapo uri. Aia koe o kumalawa ke tau ai ke ai e whakaukau na i kai ke aha uhinga tala noa mo oni. Pe koe uhinga whalo sika he kuonga koe ia e Dark Ages. Koe kau lo si kai na tutu ia he kuonga ko ia. Koe kuonga ia ko ia. Koe kuonga ko ia si ua. Koe pure i he lotu ai politiki. Mare. Koe pure i he lotu ai politiki. Pea koe foi pure ia na ki whakaririfu. Mare. Nau whai whakamau pa nau tutu. I loe e tama koe na ngā ue ki he lo sika koe Aristotle. Fuo ai konga koe na e mau he uesite, ko tama ko Porphyus. Ko ia? A Porphyus. Io he kuonga mai koe no whau e university. Na e tutu e tamaya ko ia. Na e whihia ia ko tuku aki ko e mea whaka politikare, pea tutu ia. Tam ko no mate anga e nai tutu. Aia ko whaka uhinga koe na hau mo ia, na kai tāri ia he kaulotu. Pea tutu ia e tamako ia ka luse whai. Pea koe mea ia koe tuku au mai ai me asi ua. Ka koe tangata logician ia. Na ngā aue ke he ki. Mea koe konga koe na mau he ngā aue Aristotle na ngā aue ki ai. Toki hau ai mea ia me arepea mo vete mai mo Islam. Ottoman Empire. O mau e ia ai konga lai. O mau ai konga lai. Ka kusi os tamte e tamaya koe. Koe uhinga ia Dark Ages ia koe alu ai lotu ke mālohiang e pure ana e politiki. Maino pa ko kuonga whakamui ana e whakataha e lotu mo politiki. Pea ta wako rewa me iai i he lere mai historia ke whakamāwahe wahe i ki naua. Ari. He neongo koe ongo nautui ke ngahi mo oni. Ka tataha mo ona pe ai mo oni. O koe ke sai ai taime unau whakataha ai. He kono uhinga o koe mea ia. Koe mea na ui ai kuongo ia koe Dark Ages. Pea toki māma mai he Renaissance mo e Reformation mo e ha ngai movement la lahi si ua. Na hau me iai o whakamama o whakamawahe ai lotu pea mei he politiki. Kataki ia ke kuonga koe ni e kai whaina kataki ai. Ai tau hau koe ni ku pehe ku kai ke toi floko mau ai tala noa mo ui whakalo si ka ai ai kakai o kunofo pe ai teknolosia mo science. Koe harewa ho wakai ke foi tu ko ia ai e tau alu ko ia.
Koe foi hala ia ko ia siua. Koe pure kakato a teknolosia ia ki ho mo ui. Ki he tangata. O ku kei fehu ia foi mea koe harewa mea e hoko. O ka pau e pure i tau tolu he teknolosia. Pe koe tau whaka kapi ai founga mo tau tuunga whakaata mai mo mea ke tau ke i lava o whakawheka ke mo teknolosia. O koe kakai e taimini, o koe nau te whakaukau nau toka mea, nau whau nau toka ge koe robot mo hāfua. O nau take over ngā hinga aue. Ka oku alu, oku kamata ke hau he taimini ai umea ia, o ki whakatu tā maki pe tau mua varea e tau mui he teknolosi, tā e te tau wheinga, ke whakokia te auia, koe nunua o i whahinga mea koe ni he kohono uhinga, ko pau ke tau whakakake a ta mai e tangata, ke re molo ta tau mo teknolosia koe o kune hanga o mau kene lawa pure i kai. E reverse mea o pure i ai. Pe au kutoa mosi ilo pe tau tolu ki ai e ngahi mea lahi neonga oku whainga e ke whakataipe ngā ue ai kompiuta mo roa poti mo e hāfua i he tangata ka kutu he taimini oku kei mālohi ange pepe he koe atamai a tangata koe taha ia ha misini whaka ofa pe aku te keike lava he kau ensini ai o whakahua mea koe emotion kihe mea o wengahi aspektia o mo uia tangata o te kei lava ia he teknolosia au whakahu pe koe mea rewa ia koe o kuhohaa ki ai kakai tokola ko te keike lava ngahi mea koe ia o whakahu neonga o kuia hano nunua loi mo mo Aia koe mea koe nau tau kawe i koe he lo au. Ai nu ke tuu ai pe tau tuu ai. Koe hae whatongia mahu i ngā rewa tau tolu he tau tala noa he mea koe ni. I he tau tala noa i liliu koe ni pe whai aki koe ni he alu alo sika ke alu ke mamafa ke saini si mo teknolosia ka. Kau kange ko lau ku kei mahu i ngā pepe aku kei pere ngesi pe kei whaafofa pe ngā hi mea ofa ma kehe mao he atamai e tangata. Ia si ua koe tau kawe i ngā tau tolu ko hono māmaari e hono whakahu mai kau tau ka mata me ka mata anga. Maari. Hono whakahu mai ke tau whenke whakakake atamai e tangata mono saikolosia ke ne lawa o whakawhekake i ke teknolosia ko kune mau. O koe ke whai e fo i mea ea ko ia. O ku alu e tangata e ke toi atamai kovi ange, kai alu ai teknolosia ia i he hala e tene malawa hei kai toi fie mau ko ia. O ka pau hei kai ke alu ko o whakakake ho atamai ke atu unga e toi māmangi ange ai teknolosia pe te whakalakange teknolosia he koe physically o pehe. O teike a ua kompiutai o ku misiki ai e kaunga o mamani ke atamai e tangata. Monla. Pea e lava pe ia o mate o ka pau e tuku o i kai ke tau whai ha atamai ha ngā aue ke atamai e tangata. So sa ia ti whakaluku fua, kai tuku ke nau tari pe ke nau lom telefoni pe me ka mata ke ne osi. Whakamore ki taimi hou ai whaavalu e ne mo uiana koe lom telefoni. I he ngahi mea ko oku alu rewa ai tō tangata ia a honi ke nau alu o very fluent au pito i he teknolosia. Pea nau pehe nau tolu ia koe mo oni ia. O ki kai ke tō lava ha tala noa ia, o si e tala noa ia, pea ririwe ai lenku chia o tau tala noa ai, o alu whaka teknikare pea koe ke mahino ia ke aha hoko a generation e taha, hoko le rei ke generation taha, i whakalakalaka koe e tangata. Pa koe mea pente ta wiku ke aisi ua. Ta whoke ke pe ue si te aloi pe me ka mata ke ne osi. Pe ai ngahi polo kalama tau mui ai.
ha u mo ngai me whakamalohi ki tau tolu tau huhu mo ha koe nau tesi me koe kono control o society he kuhange koe oku mea koe mea pe u tau lotu ki ai he ku malohi whakawhepaki mai a ngai whonua e ke mea koe atai Aia koe tau pe e kai whahina. Koe si ange koe, koe mālohi ange koe hono pure o alwe lo si kake saini simu e teknolosia. Koe mālohi ange hono ngawe aki e ngahi, pure anga hau koe ni o anau tolu e umea koe ni, ki hono pure i ake ho tau atamai o ka pau. Hei kai ke tau wheinga ke tau mau e whaahinga whakauhinga, whakalosika, mo whakauhinga, whakaau whangatuku, aini ko o whai ke ai ho o tala noa. Iyo, ko ia. He kua pau koe mea ko tau kawe ki ai siwa. Kua pau ke tau nofo tau tolo toe ka mata hono traini atamai e kakai. Ke toi ma o lunga e nau whakaukau. Ka nau lawa pure e teknolosia nau alki ai. He kai ke tau lawa tau tolu he taimini. O whakawheka ke i ke teknolosia pa kua ska mata haa mahno nunua ona. Ka koe ki mea koe hae mea te tau lawa o ku tau wheinga ke ai hage koe tau wheinga koe ni. Koe tau o kulahi api te whakamamafa e tau ngā ue ke tau wheinga i a tonga koe ki whonua sisi. Tau wheinga i a tonga ke hao he tau afuhia tau tolu he foi ngahi loi kone o toi mamani. Kau tau sio, ka pau te tau whenga tau society ke tau ki masisi atu ai tala noa ke lava ke hao tala noa mai pau toi sio whakaukau. Ka oa te ke pehe mai koe, o si peho tala mai ho whehia ke ureanga whakatu ia te whakoe, ko ke hao koe he aho taha, o tala mai ko ke ofa he tui. Koe whainga te aia. Fe ka pau koe ku te liri o te tok mau e fwoi mahino ko ia, nai hawa e te mau ane awhi. Fe ia, pe koe hau ia ke toi uhinga ange e te tā noa mo whakalosika. Koe u osi whehu ia e fwoi kahau ia ho ngā ue. He ku kehe orea he hake mo orea he hifo. Koe mea whakatonga ia. Pea koe lolotonga e tuu e fwoi whakailonga whehui koa mei mua. O tau pehe to tonu ke tui kāna katoa tataha kia koe taimin. Ikai. Nā e pehe pe tala noa e tamataha. E tala noa e tamataha. Ko aluen koe whai koe ni koe o whai tu ipo. Pure a ngama. Koe ne au peke sea, patange ke tui ki maa loloko. O whakalangilangi, ko osi hoko mea pehe ia siua. Pea koe mea ea o ku tau totonu ke tau sio ki ai pa tau whakamau i whakalere e tau tala noa, mo tau sio o whakahui uhinga pe koe au whangatuku koe o ku ne alu ki ai. Pe pou kia ne ririu koni ko tau mai koe pure anga koe ne ofa he tui, koe pure anga whakatui. Koe ngahi me e ke tau whau hafo i pou pe mau pe i kai. Hafo i pou ke mea ko ia. Aia e kai whahina koe haa, koe ngā koe tā iwa, toi tā minite wha, ka kou whielawe at pepa atu ke tā naki mai mo whai hawa whangatuku koe hārewa ai whahinga whounga, koe tau palopare mane a honi koe loi. O ku loi mai ai ngāhi whonua lalahi mo ngāhi miti aha no lohi aki tau tolu. O ku loi mai ho tau pure a ngā mei heni, mo lohi aki tau tolu, o ku loi mai a tonga. Koe hā ai mea ke pehe ke, ko haki to'o peki e tau kau whanongo mo nau tolu ke nau mea mai ke nau hanga o sivi i aki ai hanga ahi tala noa o ku hau. I ne tō mai na atokoni ko i ngā mahina ni koe potanga lo iau tau
tau fe fa o hi pe tau to mo tau fa inga ho pe mo lo i he aha mo po koe mea whatu tā make ai siua. He koe politiki ai tonga taimini o teke o mai ha tahai a fu ia whakatuku. Mari. Koe nau no fo nau tolu tala noa pe nau tolu koe poupou, koe foi se tesi poupou. O teke na o mai na toha o whakatuku ke whau ha foi mea. Ai a kono whakare au. O te kai ke tala noa uhinga hataha o ku kei fo. O te kei mamau au. He koe foi au whakatuku tau whe mau. Ke spelai. Tako whainga tā au pito ia ke tauanga. O mau ha foi moni he ku kai tātana. Hataha e tā noa o whangatuku mai. O koe ke ha tāla ngai au koe ke ha aki meni. He koe ke ha au whakatuku ia o mai he uhinga e losika. Koe foi au whakatuku e taha koe pehe. Koe pureanga whakatui. Koe pureanga lelei. Tupa lelei taha i mamani he loie e ngahi ui polo whakapopou ia. Koe pureanga lelei he kumau ai ngahi na ia e ngahi pureanga whakatui na e sai. Pea koe ni ihi o e ngahi pureanga whakatui e no tau tānoga. Koe foi au whangatuku i. Te kei ke hau kau tala noa e koe ni o tala mai. Koe nau kawe i ngā ia. Ai au kai kei kawe i ngā ia. O nau kei soka lopena toho no lohi aki i hono entertaine kakai. Ake ngahi mea kehe. Koe pehe. Ofa he tui. Ko ofa nai tō wholofola tui pa ko wongoi. Ala ke whaka ofi ia ki hawha ia whakatuko tā. Aia koe kau tau kawe koe o tui. Kai ka hatahe ke ne omi haa whangatuku koe ngahi pou pe. Koe kau kawe koe te mokalati. Kai ka hatahe ke ne omi haa whangatuku koe kau pou koe. Ka koe hange ko whakarea ne nai. O ku ki mea ange tala noa koe kau pou koe he fotu pou he pureanga whakatui. He o ku tau kei ai pureanga whakatui. Koe kau pou koe he pureanga whakate mokalati. Ne kai ka hatau whangakui nai pureanga whakate mokalati. Na hanga whakawhewhe tawanga. O ai ke tau pou ke foi whaunga pure nai te kai ke tau sino hai pe te tau. Ko osi haue ai kau pou e koe pureanga whakatui mo fo iao whakatuku. Koe pureanga whakatui. Koe nau pou, koe pureanga lerei. Ka pau tēnā wai foi pureanga lerei tahe mamani e to e whihia pe ia he mea. I he ngai whainga tau pito ke mau. Koe pureanga lerei o tau alu, koe ni i, koe pureanga ni i. I he pureanga whakatui, koe pureanga lerei. O tau awerewa ha whainga maari he na ia e ngai pureanga nai ko. Kau tau tala noa pe tau tolu ke ni i. O kai tau tala noa ke kotoa. Ko mea koe kehe koe kau politike taimi. Teke umaha au whakatuku ia. Ko mea koe... E kai whaena kou io hao koe. Io, ko mea koe na whai akirisi na de o mai fo iau whakatuku neongo ne loi. Koe hao koe fo iau whakatuku a akirisi. Koe pureanga te mokalati, koe pureanga le reita hai e mamani. Ok. Io. Kana ne mao me fe fo i mea ko ia na ne tau kei na ne ilo me fe. Koe fo i ka pauna de ilo ia ke te mokalati koe kaka. Koe fo i la koe kaka. Pea ka pauna na kai ke ilo ke te mokalati. Koe fo i mea ko tae ilo. O whakatu tāma ke au pito e te ala tae ilo. Ka kuhange ka te au o whakatou urun koe kaka mo tae ilo. Koe mea ko umare i ai koe fo i pehe koe sambela Chris Pohima. Koe pureanga te mokalati, koe pureanga lele i tahaia. Sai, koe ne fo ia whangatuku ia. Mui ke e fula wafe te kai ke nau hanga whehu ia pe o mooni pe o kuloi. Ia fo ia whangatuku pe koe ke ilo e ha pou ia. Kai whahena. Mahalok sai ke koe ngā koe tata i wā ke whai maha o wha maha popo. He ku fuwha maha whana au pita e tā tala noa
ta koe tau kala noa e tau tōlu ia o ku tau tala noa pe tau tōlu he loi o tuku he loi le tau tala noa pou pe i kai ke afo ia whakatuku ia pa i kai hano whakamooni mea whakauria e tau mea whakauria e tau mooi mamani e tau tanoa loi te hage ko ta whakatata koe ki mea e tala noa hage koe di ko whakatata ke patoa patoa lea le whok pe hange ko tala mai ia na kai ke whiri a kirisia hano taki take ne replace pe he ko alu ko ke tamako futa na kai ke ne whiri mo ia na ne whiri ai to take ne replace ia kana whakalolongo i pe ia na ia te kamana ne whiri pa ne te hanga o whakanofo o tūri te tau pe mo samora Chris na ai kamana ne whakatū pa ne to whakanofo ia iyo e siua ka kuia uhinga na kai ke na tala mai ai ulu aki ko mea ko ni na malanga i he kakai vaina ko foi ka venga na malanga ko kakai mo he kana he na te hiki atu o to tala mai ko mea pe ia ho na family o kuia e fe pakilahi ai whakalosi. Pena i kai ke na ilo na pe whakarea fe mai ke kakai ko mea ko na nata no kai ko mea pe na family. He ku fe paki, ko tamataha ku ilo ke losika. Pena ilo ia ku fe paki. Ai ana e loipe, ai a koe tama ko ia neo e ne ilo ke losika kana e loipe. Iyo, puka pe ia fo ia whakatuku. O kai ke tala mai ha foi popo uia ki ai ko foi ia whangatuku pe ko tama ia taha matuaki kehe ne tala no ana ke ne whanau kehe ne tala no kono kau popo pe ko me ai ko na whakatou hiki atu ai o ku te kei peke na rea ke ne ko na rea ko ia ko foi fe paki whakalo sika ia ko contradiction ke na gawe Ia ka mea koe o kou whatoa ngai e kai whahina o ku whaia e whepaki lahi koe i e na ngā ue koe whepaki ai whakakaukau koe mea ai whamiri mo whakaukau koe mea ai whonua. Io he koe whakalo sika koe o ko contradiction ia siwa. O ku ui hua lea mai koe o ko contradiction. Pena i kai ke na loto ke na whakalea mai na tawhaaki he tena contradict themselves. E kai whaina whai ange mua ha o tala noa whaosi ko i ngā ka tatatau. Koe ha ai uhinga ki anga ho o wakai. O kua ai konga lahi ho tau kakai o pehe. Te nau mo ui ake te mokalati, te nau mate ki te mokalati. Ka hiri ko ia koe ke mahino e ka nau tolu me he uhinga e tatala noa. Pena i keke nau tau kei e nau tona kai ka nau ngahi kuina e te mokalati pena mo ui ke te mokalati. O kuanga whawewhe e nau o mo ui mo mate ki ai. I anga ho whakauhinga. Koe foi mau hala pe si ua. Hange ko tatala noa ane nai. Alue politiki a te mini o tala noa ko entertainment. Maari. Pea ngau o mai nau tolu ki muri o kulotonga entertaini pe he politiki a kakai. O nau alu ai pe nau tolu ai o hangeha fo isio whaiva. Kai hiri koia. Kai ke nau to sio na toko nau ata kai o kai ke nau pure ke ha mea. Koia, maari. O kai ke ha nau koloa. Ko tonga pe o kuia ki konkerekere pe kuia konkerekere ho kui o ku ke hoko ki ai. Maari. Pea i kai toi ue. O koe ke nau, o mai nau toluia o ku ma ue whahinga entertainment i e mamani. O sfuri he mea koto aia ko entertainment i he politika. Ike sio ke foi poini ko ia kai whahina. Koe tala koe whonua ene o murini. Amerika, Australiani e taua taina mo freedom mo ha. O sange koe kia hata haia tene hanga o possess. Pe tene hanga o pure i hamea. Pure i pehe pure anga. O koe ke nau ilo nau tolu e sfia ko a sfia ko ku ke free ai.
Ko alo pe ko ki loto whare ko ki api pake alu. Ko mawahe pe me iai. Po pula pe me kamata kene osi. Oku ikai ko whaka ofa ia ka ko tau wheinga tu si ua ke nau ki nofo ange o whehu ia ngai mea ku nau tui ki ai. Pe te nau lawa whau hapou ki e fo iau whangatuko nau mau. Te nau alu rewa ki masisi mai a mani ka ki nau tolu. Kai ke tau pehe tau tau si ua ku kovi ngai whanua kon tau nofo ai. Ka kuiai pe ai tō kehe o toton ki tau mahu inga i ai, ko tō kehe ai ngai whanua ko ni mo tau whanua, ka tau kei whakamea mālo he kau a sisu o tau kei lawa puke. Pe hange ko tatala noa ko i he lo au mo mamani, ko kaha u tau kone tolu nima kone kahoko, ko polo kala ko pao pare malahi taha whianga hangai mo ngai whanua ko nau tau ataina. Ko nau sovereignty. Nau sovereignty, ia. Io. Ko teke ko ni e laiki atu hangea aloha katapila e ne hanga haveke u ngai whanua mo nau sovereignty. Ka kau e iki o tu umasi aina mo lusia me ta whaketaha, o kuiai kehe nau atamai mo ngai mea u nau whakawhehu. Bain? Nau hau nau tō mo ngai au whangatuku, o ku ki mahino pe ki ifo ange ke sio a ngai whanua kau tu marie, o ku tu tāmaki. Aku kai ke to e holo muia si ua ko tau tu ua ko ke kau. Ka ko ta whako na tau tolu ke wesite. Ko whakau ko aku whai ake ai political policy he tai mini kono ai peke palau i tau tolu aveo. Fo tu taha ke a whainga mea ke teu ke tafu ake a whiwhia ha whonu. Ka koe mahalo si ua koe ki mea pēte ta lawa o whakatuku o kaki ke tau kau whanongo pe o whapeku ka ke nau ita mai ka tau he tatala noa. Ka koe ka nau ki whakakau i pe. Ai mea u tatala noa ki ai. Pea mo lo au whakakatoa mo yanga ne polokalama mo yanga ngai mea u tau misi ki ai ke ta. He ku tau foki pe o kamata me o tau ki whanua. O ke tau tokanga tau tau ke ngai whanua weste. Ka tau foki pe o whenga i ke ki whaka maa opo mai. Aanga i tau tala noa iho tau whanua i he tau rea. Mahalo bito kai whahina, Profesa Inok Whatuakau, koutui ka mai ke whasinga i ka polokalama, pe whawhiawhia au pito ai ngai whakaukau ta wheringi aki, whatawange peu aanga ki tau hoi me kai ngau nau mea mai, nau tōu te nau mea mai ke polokalama ka tak, ko whamarolai ka te koi e teu o lawa e rei e ta polokalama, pe o ko whamarolai ka te motol ko toa peu mō kau mai, o mai o mō ngai whakaukau, ko peke u whatoa ngai hifo ku a whehui, ko ngai tānaki pe o ku tānaki me pe ngai whakaukau whaloto lai mo pou pe e kai whahina, o ku kai ki a whehui, ka ko whamarolai ka te motol ko toa peu mō mea mai, malo mō mea mai ka mō mea a te mā tatau atu he, ka e toki wakai o tau e whe ofalai atu. Malo.